ubutumwa bwiza mbazaniye cyangwa se ubuvugishwa ngende umuhanuzi kandi mpamya ko mu buryo bumwe n'ubundi muri iyi si ntaho amaso y'Imana atagera, ntaho amatwi y'Imana adakorera, nta muntu n'umwe Imana itabasha kurondora ngo imumenye. Umaze kumva tuvuze tuti tugiye gutegura umwana w'imyaka 9 nukugira ngo nikizosaze umugambe ntuzosaze. Nimuzobona umugambe CNDD-FDD hata nkuza batama basinzira bakorora inkonda negatif nibibaho. Hateza kuguma hariho bamwe babisabandi ari ngaha Eric yakora batwara muri televiziyo yavuye kugira ngo dutangwe kwapanga biruke mu gihugu cyose bapanga imbonera kure mugabo nyumunsi imbonera kure dupanga ibiswi by'inkona n'utubebe turi mu nda twavuye tudupangira indani tuzoshe kwisi twabaye tugumya abanga tubandaniririzako abura kurara umugambi ntuzosaza n'indongo twazuya tuti indongozi nturindire gusaziraho kuko ariho umuntu avuye mu mabanga aca telefona ngubwo ntimwanyiba ntabwo muririmbyi yaravuze ngo iby'Imana igomba nibyo ngiye muhiye gukora. Hano nibyo tugiye gukora rero. Ndabizi uri burakare cyangwa uri bunyange cyangwa urahita unavuga uti yewe ibyo wakora byose iby'Imana igomba nibyo twebwe dukwiye kuba tubaruzwamo. Aha hari umupapa wo mu ntara ya Makamba Reverend Kuriyo ngira ngo wazanye umugore ukomoka Mwaro yaza kwabirwa muri iyi ntara ya Makamba ngira ngo yaba ari umukwe wa Mwaro niba ntihenze. Uyu Reverend Kuriyo ari kumenyerezwa kuba samuragwa cyangwa se ari kumenyerezwa kuba perezida cyangwa se ari gutegurwa kuba perezida. Niba ukurikirana akantu ku kandi Reverend Kuriyo niwe mucengeza amatwara w'ishyaka n'umugambwe CNDD-FDD. Ngira ngo abakurikira akantu ku kandi bamuzi nk'umuntu wigisha abantu umugambwe ngira ngo kubwe igihugu cyose cyaba ari umugambwe umwe. Reverend Kuriyo ngira ngo ntabwo mbeshya iki kintu umuntu wese aracyumva n'ibinashobokera hano ndagenda ashyiramo utuvideo tubigaragaza. Reverend Kuriyo wigisha agasobanura ko mu nda uruhinja rugomba kwigishwa CNDD-FDD rwo mu nda. Ubwo rero Reverend Kuriyo na niyo mbare aba bantu perezida muri bo ninde, uzaba perezida ninde, ugiye gutwara ubutegetsi ninde, ugiye gusimbura undi ninde. Ikikubwira ko Reverend Kuriyo asa n'umuntu urimo imbere ngira ngo mwumvishije muri video ubwe avuga ngo hari ibintu arenga Iyome Bunyoni bo barahanywe cyangwa se barishe barafunze nk'ishyaka nk'umugambwe CNDD-FDD. Ibyo bintu riri gukora Bunyoni asa n'ubaye opposite muri byo. Noneho rero Reverend Kuriyo baba barageretse, umwe ahinduka amazi undi ahinduka umuriro. Kugeza ubu ngira ngo Bunyoni aracyari mu mpimba baramufunze. Bunyoni yashatse no kuzamuka ngo agere kwa perezida avuge birananirana. Nk'uko na Reverend Kuriyo wumvise uza kumva byivugira habaye uko akatirwa umwaka umwe biza kurangira uyarenga Iyome Bunyoni cyangwa Iyome akatiwe imyaka irenze 5. Nabwo kandi ngira ngo ni nka kwa kundi bavuga ngo ikiburi bari kumukuramo ikiburi abadede nyine. Buno rero tuvugana reka dutera agatebe noneho dutangaze ibiteye ubwoba cyangwa dutangaze ibyo benshi muri bwumve mukadutuka ariko muba mwituka kuko abantu muzi ko hano turi mu mikino. Erega kuri ya Reverend Kuriyo atari mu mikino, Imana niyo itari mu mikino kumurusha. Ibi mwe mubona twicaye hano mukabona tuvuga uku ati bari abantu ni intumwa ni inkotanyi ni FPR ni shitani, mbese uko wumva ukavuga uko
ni uburenganzira burya dushaka komenti twazifunga, ni uburenganzira dushaka twashyiraho uburenganzira wanayandika ntuzongere no kuyandika tukagufunga, ariko utanga igitekerezo cyawe watukana wagira ute, twe natwe ntiduhagarara kuvuga icyo Imana idutumye, kwemanga ukuri kwihoraho n'isumba byose muri twe. Hari abantu barindiriye rero ko ntuzi uyu nguyu muri Makamba mugiye kubona perezida, kuko mu Burundi hari ikintu nabonye Satani asa n'uwahagurukije, ukajya kubona ukabona ngo Bururi hava perezida uyu, Mwaro havuye uyu, Gitega havuye uyu, Ingozi havuye uyu, mbese intara zose zigenda zihanahana ni nk'ikirimba cyo bidoga ngo ibintu birazimvye, genda mu vyironderere. None ndigera ndababwira ko ibiraya bizimvye, ndigera ndababwira ko ibiharage bizimvye, kandi ndabifise cenja muri stock wanje. Ariko hari uvuga akavuga ibiboneka, nayo umuntu avuga ati essence yakenye, ukagenda ukabona ko imirongo bantu ba none ugende mu yizane, none ntiri haje. Nece nkandazi ko bizimvye, none no bimenya gute? Perezida bagomba gutwara Burundi. No kuvuga rero mwebwe niba mukeneye gutwara igihugu nka komedi, mwumvise Evariste Ndayishimiye ko avuga ati igitoro ntimuzi aho kiri, mumbazinjya mumbaza ngo bene igihugu barashonje. Ibyo bintu ngewe abantu banzanye muri politike nibo bampemukiye. Ibyo ni Evariste Ndayishimiye wabivugaga. Iyaba byashobokaga, Evariste Ndayishimiye we yavuze ati iyaba ari ibishoboka, ari ibikunda, banaribereye umuremyi mutanzanye muri ibi bintu. Kandi koko mwe mwamushyizemo nk'ishyaka, mumurobanura nk'ishyaka, ntabwo ari ibintu mwasengeye, nuko mwavuze muti General Neva yari umukuru w'umugambwe CNDD-FDD, kandi ubwo n'ubu ngubu niyo mpamvu muri gutegura ntuzi uyu nguyu Reverend Kuriyo muri Makamba, ati nawe witegura uzatubere perezida. Nabonye n'undi muntu wahanuriye umugore wa Reverend Kuriyo udakunda kugaragara hano, amuhanurira urupfu ku mugabo we, ahishurirwa urupfu ku mugabo we, abwira uyu mugore wa Reverend Kuriyo, odiyo bayimpaye, hari igihe ndibuyishyiremo cyangwa se nanayishyiremo bitewe na security y'abantu mugenda muduha ibitekerezo cyangwa se ibiganiro cyangwa se n'amakuru mashya, kuko hano turi ku rugamba, ariko ubwo turiho kamanda ni Yesu. Ntabwo mvuga ngo ibi bizakorwa n'abantu, ya vrema ni ibikorwa n'Imana. Uyu muntu rero arahanura, abwira uyu mugore wa Reverend Kuriyo urupfu ku mugabo we, amarara amubwira ibintu bitandukanye byo kumubuza no guhagarika ibintu by'amashyaka n'imigambwe. Umugore wa Reverend Kuriyo Imana isa n'itabimushyigikiramo, kandi asa n'umuntu udafite ijambo muri ibyo bintu. Ntabwo ari Denise Bucumi ugaragara, suyo Angelique Ndayishimiye ugaragara, uya wa Reverend Kuriyo agaragara gake, ariko ndibugerageze ndamushaka ndibumubone, yenda se turamushyiramo. Imana idutabara. Ubuvugishwa rero busa naho uyu mugore bwagaragaje ko atari mu murongo wo gushyigikira Reverend Kuriyo ngo abe inkona, noneho abyara ibiswi by'inkona, nk'umuntu witeguye kuba mama perezida, agatwaza ibitabo perezida umugabo we. Uyu nguyu Reverend Kuriyo nawe akaba perezida, ubwo ni perezida mwokabyara. Ngira ngo Burundi bugeza ahatemba, aharindimuka, ariko reka tuvugire ijambo, kandi ni ijyanye n'ijambo. Uhoraho adutabare, uhoraho adutabare, uhoraho adutabare. Rero uri kumenyerezwa kuzaba perezida, Evariste Ndayishimiye ntabwo azongera kuba perezida. Icyo rwose ndacyemanga. Abadede bo bashaka kuzarobanura undi, abadede bashaka kuzimika uyu Reverend Kuriyo, bakamutanga nk'umukandida w'ishyaka CNDD-FDD. Ni nayo mpamvu ngarutse hano kuri busobanure mbabwire ibya Reverend Kuriyo. Mbabwire ibya Reverend Kuriyo.
ntihagire uvuga ngo nakanga ariko musanzwe twe mu mugambwe twe gafungwa mu mugambwe tubizi twe mu mugambwe nagomba babwire kubera ngaha turi Magumyabanga n'abandi bose bavyumve mu bisanzwe indani iwacu mu mugambwe mu bisanzwe cyane umusoda mugabo impande haba hariho n'Abagumyabanga bandi ndazi ikosa rya mbere yakoze mu mugambwe nukugomba kuvugira abo twahanye mvuga mu mugambwe indani Bujumbura bari ngaha abantu b'umuhiri wiwe twarabahanye kubera batakurije intumbero y'umugambwe tubahanye acagomba kubavugira baca barunguruza n'urubanza barushikana mu serukizi bukuru je namubwiye urubanza rukigwa bari babaciriye umwaka umwe cyo tubacira 5 acavuga ngo turamurenganije acafata babantu nyene twahana abajana kwa nyinciro mukuru w'igihugu ngo abagira abakuru b'indadi kubera haje uri umukuru hari ujeje intandase hari ibintu by'indadi haje impande mukaje ntandababwira Abagumyabanga bo mu gisagara Abagumyabanga bo mu serukizi bukuru ntibujya rero iyo tuja amavuta n'amazi kimwe kizoja mu busi ikindi hejuru akagaruka avuga ngo CNDD-FDD ni irambe ni ikomere akagaruka nawe yemanga ko bagomba gusonza cyangwa igitoro kigomba kubura cyangwa bagomba kwiyakira mu buzima barimo ariko ingoma igakomeza oya ngira ngo uko nukuyoba gukomeye cyane uko nugutaninga uko nukudeviya iby'Imana ukinjira mu bya politike mu buryo bwo kugira ngo ukiza agahanga kawe rwose rero nigarukire Reverend Kuriyo rero mu ntara y'Amakamba ubuhanuzi ku mugore we ubuhanuzi kuri we ariko nanjye nje kuguhanurira wa mubyeyi we bwana Reverend Kuriyo witeguye kuzagirwa perezida witeguye kuzaheshwa umugisha wo kuba perezida witeguye kuzaserukira ishyaka CNDD-FDD witeguye gufunga Bunyoni ukamwumvisha kugeza ubwo gusaba imbabazi witeguye n'abandi bantu bariho bose ndetse muri CNDD-FDD kubayoboza igiti witeguye kwigisha abari mu nda guhinduka ibiswi by'inkona witeguye ukaba witeguriye kwakadara no gushyikira ibintu bisa naho ubuzima bugomba kurura no gusharira ariko ishyaka rikaba rimwe kuko Reverend Kuriyo anabaye perezida dore ibintu mwaba mwitegura dore ibintu mwaba mutegereje dore ibintu mwaba mugiye kubamo nuko muntu wese utemera Reverend Kuriyo amashyaka yose n'aya ngaya caruka azayafuta ntabwo yamara umwaka agikorera ku butaka bw'u Burundi kabiri Reverend Kuriyo ntabwo azashyiraho gereza yashyiraho ipfu agarura igihano cy'urupfu hagarura igihano cy'urupfu ibyo bintu mwe mworoshya ntabwo we yabyoroshye Reverend Kuriyo namara guhabwa itegeko namara guhabwa ubushobozi itegeko rya perezida akaba rifite ubushobozi bw'abaperezida akaba bufite Reverend Kuriyo uzatunga azatunga uzakena azapfa ntabwo Reverend Kuriyo ashobora kubyoroshya nk'uko nawe abyivugira ngo ntimukoroshye ibintu ntimukabyoroshye Makamba azayizamura yiteze imbere ariko ngira ngo n'ubu ngubu umuturage cyangwa se umwenegihugu wo muri Makamba ntabwo yakinyagambura nta gusura nta yo gucira nta nayo kumira Reverend Kuriyo agomba kugufunga umwuka yego amahirwe rero n'umugisha nuko uko CNDD-FDD ishaka kurobanuza amavuta Reverend Kuriyo dore undi mu perezida Yesu Kristo nawe ashaka kurobanuza amavuta peteshezerererebo abana b'abantu mushaka kwimika uhoraho umwami nawe ashaka kwimika uhize n'umuriro arya ibibisi kandi agakunza babiri karabateranya
uyu reverendi kuri yo mwebwe muramusengera, abandi mukamuragurira, abandi mukamuhezagira, bati genda ube perezida, nawe akavuga ati rwose ninda ahubwo mukwiye gutera, mukwiye kuzitera zitwa dede cyangwa se abadede, hakwiye kuvukamo inkona n'ibiswi byayo, hakwiye kuvukamo abagumya banga n'abakenyerarugamba mu nda zanyu, mugomba kubyara abasirikare. Ubwo ni ukuvuga ngo amaraso ya reverendi kuri yo baranamurashe, ngira ngo niwe barashe ukuguru, uwo barashe urutoki ni Rwasa. Rwasa nta gatoki agira kagahera. Narababwiye ko nigeze musanga ahantu kuri Tanganyika mu kabari kamwe ntavuze, ndamusuhuza bisanzwe, yambu. Ni ukuvuga rero reverendi kuri yo we ni amaraso ye ni intambara, amaraso ye ni intambara, ni ukurwana. Ibyo byo gutunga ntibinamurara, kandi abaye ari n'umutunzi, abaye ari n'umuntu ukina politike yazamura igihugu, n'ubu abagira inama Evariste Ndayishimiye, haba hari ibyahindutse. Nta 20 nta 20 nta reverendi kuri yo, nta Evariste Ndayishimiye, nta muntu n'umwe muri mwe Imana yarobanuye, ahubwo umwe muri mwe. Ngira ngo umugore wa reverendi kuri yo we bamuhanuriye urupfu. Uyu muntu ntabwo yavangiwe, nanjye ibi bintu nabihamya. reverendi kuri yo ahubwo mbaye ahaga gusengere yiyirije ubusa, niba kiri apotere, niba kiri umushumba wo gusenga, kandi akaba kibihagazemo nk'umuntu ukorera Imana cyangwa se wimanga izina ry'Imana. Ibyo bintu bwana pasitoro apotere mbaye ahaga yiririza ubusa, ntuza uyu nguyu reverendi kuri yo. Barundi rero, barundi kazi, ingenzi, impunzi ziri hanze, reverendi kuri aravuga ati niba izi mpunzi ziri hanze zidatashye, ntabwo Bunyoni azava mu mpimba. Ni itegeko rya reverendi kuri yo. Niba izi mpunzi ziri hanze zidatashye, iyo ziba zaratashye ngo baba baramurekuye Bunyoni. None ko zanze gutaha, Bunyoni agomba kugumamo. Ubwo mvuze Bunyoni koko ari buzwi, ariko ngira ngo na Primera nigaciye ubwenge, sinzi n'undi bafunganwe nawe, ufunzwe muri ibi bya kudeta ya 2015, ariko barimo benshi bazira ibyo bintu, abandi barahunze nyine. Ni ukuvuga rero reverendi kuri afite ijambo, ariko ijambo rye riri munsi y'Imana, ijambo rye riri munsi y'irya Yesu. Ubushobozi bwe buri munsi y'ubwa Mwemu Yera. Ni ukuvuga imbaraga z'Imana ntabwo zarobanuriye reverendi kuri kumusukaho amavuta. Ndaje mvuge niyo mbara, ntabwo zamurobanuriye kumusukaho amavuta ngo abe perezida w'igihugu cy'u Burundi. Nta ntara n'imwe, nta komine n'imwe reverendi kuri yo, ingoma ya Dawudi, ingoma y'Imana, uburongozi bw'Imana, ubuyobozi bwa Yesu bugarutse mu isi, mu gihugu cy'u Burundi, muri Yerusalemu, reverendi kuri yatabaye perezida. Ahubwo nawe ubwiwe ntabwo ariho, misi yari arimo n'iyinyongezo. Cengeza amatwara rero ari gucengeza, ngira ngo rigeze ku musozo cyangwa ku muhero wo gusenyuka. Mwana nyibagije ntitwasenga. Umwami Yesu, turi mu mwanya nk'uyu wo kuvuga ubutumwa bwiza n'isezerano ryawe wasezeraniye igihugu cy'u Burundi, abantu bagiye kuba kuri iyi ngoma, n'umuntu ugiye kuyobora Uburundi ni iki, buzaba busabute, buno busabute, ishusho kwera no kwirabura ku Burundi. Mwami Yesu, turagushimiye ko ibihugu biteye imbere wabihaye umugisha bigira abaperezida, ibihugu bidateye imbere wabihaye umugisha ubiha abaperezida, ariko urabima kuboko kwawe, ubima amaso hawe, ubima umugisha. Uyu munsi wa none rero turagushimiye ko Uburundi buvuye ku rutonde rw'amarira n'agahinda n'amaganya, kandi turagushimiye ko urengeye impunzi z'Abarundi, urengeye abari muri gereza, utabaye. Dutangiye tunashoje ubane natwe, amen. Ngira ngo rero uyu reverendi kuri yo nawe ubwe rwose abyumve. Ndazi ko
nubwo bamwe batavuga babireba bagaceceka ariko bemera Imana kandi bazi ko Imana ivuga. Kandi bamwe muranzi muri CNDD-FDD, abandi barundi benshi muranzi Marite ndi umuhanuzi wimitswe n'Imana kandi ngomba guhanura ziguma mukenyere zigume, nta kintu kiri bumbuze guhanura, nta nikizambuza kuko Yesu niwe wasutseho amavuta ngo hanura. Ntabwo Reverend kuri rero agiye gutwara Burundi, homboka ntabwo agiye kuyobora igihugu cy'u Burundi. Amashuri bimeze uko, imiti kwa muganga bimeze uko, igitoro bimeze uko, inzara imeze uko, ibibazo bimeze uko. Noneho n'ukuguru kumwe kwacumbagiraga ni nko gufata ubuhiri ugakubita n'uko ari gusigaye, noneho umuntu agahenuka ahenutse. Nimwibaze, nimwiyumvire. Yenda ndasenga mukaseka, nahanura mukaseka, navuga ngo hagiye kubaho perezida mushya mukantwenga, abandi mukabona ko nasaze. Ibi bintu ntabyo Imana ibahaye, ntibikanabe ntibizanabe. Ibongeye undi mu perezida nka Neva, ikabongera undi mu perezida nka Neva agatwara imyaka 14 cyangwa 10, kuko amabwiriza shingiro barayahindagura. Uburundi bwaba bugezehe, Uburundi bwaba bugezehe, bwaba bubaye ubwande. Kandi igiye ku bwanjye mbaye ntari n'umuntu w'Imana naba mbifitemo inyungu. Ubundi nakabaye nza ndi umunyepolitike watumwe, nakabaye nza mbemeza ko Ndayishimiye yahamagawe n'Imana agatoranwa n'Imana, ari umuyobozi mwiza. Ariko n'ubundi mu buryo bw'umubiri nanyumve nabi no umuyobozi mwiza. Nakabaye nza nkavuga ko CNDD-FDD yatumwe n'Imana, ni Mose na Yesuwa na Karewu na ba Miriyamu, nkabivuga uko. Uyu munsi wa none rero, noneho igihugu cyakubita imyaka 40 nta gitoro, kigakubita imyaka 40 nta muyaga nkuba, kigakubita imyaka 40 nta kurima, kigakubita 40 kiri mu kajagari nkaka, ibindi bihugu byaba bigeze. Ubwo mwakanguka mwebwe n'izi ngabo zagiye muri Kongo, impamba zajyanye. Ntabwo nyuma y'imyaka 30 ngira ngo igisoda cyaba kimaze kuba igipolisi cyarahindutse iki? Hama imbonera kurezo bari kuziharaforo, bari gukamura abasoda, bakamura abapolisi, bashyizamura imbonera kure. No kuvuga rero, kandi imbonera kure si umugambi w'Imana. Imbonera kure, nabonye umuntu wanditse muri kometa zituka, ntimukirirwe muzituka, zo zaritutse, niba yarazise ngo iki, ngo niba ari imbonera kuruha, niba ari imbonera ki, sinzi ukuntu numvise. Kandi izi mbonera kure ni nazo zandika muri kometi bwa mbere, kometi 4 za mbere, 5 za mbere. Ndabizi neza muri imbonera kure muhita munyandikira mumbwira nabi. Uyu munsi wa none rero niho naba nge ndi umuntu mubi. None ndasengera igihugu cyanyu, ndiyiririza ubusa igihugu cyanyu, ndasengera abari muri gereza, ndahanura perezida mwiza, ndahanurira Burundi gutera imbere. Aturi umwanzi turakwamaganye. Reka danunahura n'umusazi mu muhanda akakubwira ngo Imana iguhe umugisha, uzavuga ngo ndakwiyamye, uzavuga uti merci beaucoup, uzavuga ngo thank you, uzavuga ngo asante, uzavuga murakoze. Ariko nakubwira ngo uri umurozi, uri shitani, uzagenda urakaye unababaye. Ntabwo Burundi, kubera ko ndi guhanura ngo Burundi nta maraso asesetse, Yesu azanye ingoma y'amahoro, Yesu azanye ingoma y'umugisha. Mwe murumva ko nayobye, nataye, narengereye, nkoze ibidakorwa, ninjiye ahatabaho, mbaye nk'ubangana. Ibyo bintu byose rero mu Burundi mwebwe mubona ko nyine ndi mubi, ariko siko biri. Ndi umuntu mubi, nahanura mbashukashuka, mbayobye, nkabashimira igihugu aho kiri n'uwo murongo kirimo, nkajya mbabwira nti mu myaka 100 niho muzatera imbere, mu myaka 2000 niho muzatera imbere. Akazoza ka 2050 Murundi azaba yarakize, nimureke Ndayishimiye ari mu masengesho, nayavamo azabateza imbere. Abana be bari kurya yabibasobanuriye, abandi bari kunywa. Reverend kuri yo nta kibazo afite. Ubwo rero uyu munsi wa none mwumva ubuhanuzi. Ntabwo Reverend kuri yari perezida w'u Burundi, nta nubwo azigera aba perezida w'u Burundi.
ntabwo azigera aba perezida w'u Burundi. N'umugore we nawe madamu mama bwana madamu wa Reverend Kuriyo, ntabwo umugabo wawe ari perezida, ahubwo umugabo wawe niba umukunda umwiyiririza ubusa, shitani ari kumuhiga w'urupfu. Kandi nawe yarakwiye gupfa, yarakwiye kureba ko ibyo bintu ari gutegura ngo abantu bagomba kubyara inkona, bakwiye kubyara abarundi, bakabyara abarundi kazi. Umurundi utazabyara umurundi akabyara inkona, ruriya rwara rw'igikona, uriya munwa w'igikona, imihahire y'igikona, imikorere y'igikona. Mwebwe munaba mu bintu mutanabizi, nta gikona kigira stock. Igikona ni mano, na Eliya cyamushyiriye mano, ni mano. Niyo mpamvu no mu Burundi muri mu buzima bwa mano, nta stock n'imwe ugomba kuhaba. Kandi umugambwe uyobowe n'inkona, baramye inkona, umudayimoni w'inkona, igikona gikunda inyama, urushyi rw'igikona, inzara z'ibikona. Niyo mpamvu rero ibintu bigomba kugorana, bikaba gaterera nzamba, bikaba bicuramye binacuritse. Uyu munsi wa none rero, abarundi n'abarundi kazi, mwari mukwiye gufata amasengesho niko Imana yatubwiye. Mwari mukwiye kwiyiririza ubusa igihugu cyacu. Mwari mukwiye gusenga Imana ikabaha perezida mukashyigikira. Mwari mukwiye gukanda like mugashayiringiza inkuru, tugafatikanyiriza hamwe gusengera igihugu, tugatangirana amateraniro tukayasoza, mukamenya Uburundi Imana igiye kubaha n'Uburundi Imana ibakijije. Uburundi Imana ibakijije ni Uburundi bw'igisekuru, ni Uburundi bwa Aburahamu mugiye kuba Aburahamu, ni Uburundi bwa Sarayi mugiye kuba Sara. Kadukura inkoni ku gishyitsi. Yego, mu izina rya Yesu Kristo, kadukura inzira ku murima mu Kinyarwanda. Ntabwo biza kurangira uko. Ibi byose muri guca hariya, Imana irareba. Mufata ntuzu uyu ntuza Reverend Kuriyo, mubanze mu mukagire, mu munyuze mu bapfumu, mu munyuze mu basenga, mu munyuze mu muriro, mu mushire mu bapfumu bakomeye, mu bapotere bakomeye, bati genda ubu mwami, genda uduhagararire, genda utuyobore. Ayiwewe, Imana ntijyanye namwe, ingoma yanyu yarangiye. Iri jambo rirabazwa iyo ndivuze, ingoma yanyu yarangiye. Kandi nuko mutashoboye ibintu, nuko mutashoboye ibintu. Kandi Imana nayo ntiyabibahaye, ntiyanabibashoboje, yarabibimye ibimye icyo kiganza. Buno rero ibanga mbibiye, buno hari kumenyerezwa, hari kwegeranwa, ubu hari gutegurwa uwitwa Reverend Kuriyo. Mwabonye ko muri aya matora yashize, Perezida Ndayishimiye yazengurutse igihugu cyose yamamaza CNDD-FDD, kandi si ugiye kuzatorwa. Mu busanzwe ibyo bintu nta naho ahuriye nabyo, undi yari no kuguma wagatora nk'abandi. Reverend Kuriyo ntiyatakaye, ntiyasigaye. Nawe yarivugiye ngo nta komine atagezemo, komine zose yarazizengurutse. Ibi bintu byose biri gucurera iki? Twebwe rero turi gusenga ibintu byanyu bitazanadutwara umunsi umwe, bitazanadutwara ukwezi, abarundi barira, abandi bapfuye, abandi bafunze, bitazanadutwara nibura n'iminsi. Bigomba kuba byarangiye, ibi bintu bigasenyuka, mwese mukaba abarundi, mutabaye ibiswi by'inkona, mutabaye imbonerakure, mutabaye ngo abashaka yuko igihugu tukirwanire. Twebwe nimurwane n'Imana. Ngo igihugu mwarakiguze, ngo mwagikuye habi, igihugu ni icyanyu, cyarabavunye, ntawe muzagira. Imana irakibatse, Imana irakibatse. Erega i Burundi hakenewemo kaminuza, Imana yahavuze. Mwebwe mubona mwatuma abanyamitahe binjira, kubera ko mutizaye umutekano wanyu. Ibintu byose biri muri atikite, ntabwo biri mu ikoranabuhanga. Mwakabaye mufite kukotorora igihugu mukoresheje systeme y'ikoranabuhanga, ku buryo winjiye n'usohotse mu mumenya, ku buryo n'uhawe indaro na mustanteri cyangwa na responsable cyangwa kosiye cyangwa nyumba kumi, mu rurimi rw'igiswahili ni nyumba kumi niba ntibeshye. Uwo muntu yakabaye azwi hose nkuko n'ahandi bikorwa.
uyu munsi none rero muhita mufunga ibintu byose, ucuruza n'uwemera ibyanyu muri CNDD-FDD uteye imbere. Nuko ibyo ari byo byose ngira ngo murimo murahombya igihugu, munihombya, murimo bimeze nka kwa kuntu ushobora gutangiza ufunga bigatangirira mu mwobo, noneho ukajya ugenda ukaza ku buryo bari kugenda bakaza buro, wa mwanya wanganaga kuno biri kugenda byifunga, aho kugira ngo byaguke biri kwifunga. Abadede rero muri kugenda mwiyugarana, ni nka ko nabigereranya. Mu Burundi rero ikibazo gihari, ikibazo gikomeye nicyo. Uyu munsi rero mbabwiriye ku mugaragaro ku karubanda, ntabwo Reverend Kuriya azaba perezida, nta nubwo agiye kuba perezida, muramutegurira ubusa, muravunikira ubusa, mwanze kumvira Imana. Uw'Imana yavuze uzaba perezida niwe mukwiye gutegereza mukamusengera, kandi wagiye kwima ingoma muri iki kiganiro, muri ubu butumwa bwiza, muri iri jambo. Nabonye abantu babifata ugutandukanye, ariko inkuru n'izaba gasuku, n'ibiganiro n'iby'abantu bari kuganira nyine bidafite umumaro, ariko habaho n'ibiyago byiza. Uyu munsi wa none rero ni mu nyemerere tunahesha umugisha abadukurikiye, nze dukomeze kuri perezida. Iby'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenye uko biri, ari kwitonzino kw'iby'Imana ishaka, ari byo biriye gukora, ari kwitonzino kw'iby'Imana ishaka, ari byo biriye gukora. Ndagushimiye wowe udukurikiye, ndagushimiye wowe udahwema udasiba kubana natwe, uhoraho aguhezagire. Nkurarikiye kuri bukurikira ikiganiro gishobora kuri bujyeho mu ijoro cyangwa kikajyaho ejo, cy'ubutumwa bwiza bw'amasengesho turimo. Nkukurikiye kuri bukurikira ubuhanuzi n'ubutumwa bwiza mu kiganiro kiri bukurikire bw'amasengesho turimo y'amezi 3, ngira ngo nabiteguye, ariko ndabyohereza ukwabyo, ntabwo mbivanze n'ibi. Ubu ni ubutumwa bwiza, ariko bw'umwihariko twahawe aya masengesho, nadufasha kuguma tugumye ku birindiro, tugume ku bicaniro. Imigisha y'Imana n'ubuntu bw'Imana turabwumva mu mwuka. Ndagushimiye Mwami Yesu ko uduhaye umugisha, wabanye natwe, ugendana natwe, mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera.